دراستی ده و هر دو سال دویه که روشلات ناوین دل همبر بتایبت هنک دولتی که ایرو شرط نوایدت قومه گو تواهی روزنامه‌وان دناو دجی روزنامه‌وان جن هدف تینگرتن جبر دیروکا هرم دجی کیجا فکری آزاد گو درکتی اورتی و خاصیه به حقیقتی بکه و حقیقتی راگ هنه براسی برانبری آرمانجی ایریشی دولت نتو هزینده سلطدار راگهاندنا دولتی یا جیره دخوازی به زمان به چاف به گوهجیره برانبری ونا هاتیه لوما در خصنا حقیقتی هندری هرمی ده دسری ده خود سپیر فکرک آزاد او فکری آزاد جیرو گو هندری هرمی ده پیشت که به تکوشینا گلان ره گو آوازی دیدی دوازه سالا هرما روشلات ناوین د شرک و پیواژو که گلک دجوار دی و آلوزی گلک دجوار جیان دی که برانبری فکری نتو دولت پیشخصنا را گندنه که آزاد برانبری ویشری گو انجام ذهنیت ازلام پرسته چوا ایرو گم شری حماسی اسرائیلی دینرن گو وقت فتنه که مزن هندری هرمی ده چید به اوجی تواهی سر حساب جناو گلا دی آفاکرن لی فقط بدها روزنامه‌وان هاتون کشتن دو شما زندگی دل پرچاوی هر کسی لی اف تواهیج ندیتی و هات دیتن ایرو لترکیه جی و باکوری کردستان جی ام دنرن بدها روزنامه‌وان حتی بصدام رو کار بیش روزنامه‌وان روزنامه حتی انسانی روشنبیر انسانی روزنامه‌وان گفت خوازن لسر توییتر خور راستیا گو بدن نشاندن اوینا قبول نکن یعنی ده آگاهی ده پیوا ج روزنامه‌وان یا ج کسی گفت خوازن هر کیم جیه گفته ده جیان کرنه کار به وینا بدن نشاندن هر سیستم دستلاتدار خوازن وینا تنه بکن حال بک ام یعنی 100 سال که دنه 100 سال 21 یعنی 100 سال 21 100 سال گو کرک آزادی فکر تیده بیجیان کرن دموکراسی تیده هبه پاراسنا مافی روزنامه‌وان تیده هبه فقط حقیقت ده سیستم نجات پرستی کو ایرو شری هری مزن دده مشاندن شر بیردوزی شر فکریه بتایبت لهمبر تکوشینا جنا او شرگله کی مشاندن ام بالا خوب دین روشا جنان تواهی هرمی ده یعنی الولاتی گویرو شرطی ده چی ده دو کردستانی ده حتی ایرو الفلسطینی حتی اليمن یعنی دما کومرو وینا دنره هری دبن قربانی وی شری جنن لیرو جهلا جنابه جی تکوشینا هری مزن لهمبرتی کرن اگر تکوشین نه هاتبا کرم بگمان او جنجی نکاریبون او قسی برخدانی که مزن کارم بدن شکرن از توازم مینا کی وی بیجم به مناسبت آوی هفدیتنی ایرو باکو روجلات سوری هلبجارتنه که جبو آواکرنا سیستم انشای تشکرن بتایبت پشتی هفپیمانا جواتی گوهات امزکرن اف هفپیمانا جواتی مافی جناتی ده تواهی ده پاریزه و دموکراته لگوری وان مادهیا گل لباکرو جلاتی سوری چو هلبجارتنا دنه وان هلبجارتنا ده پیش هلبجارتن چه بو جنا دنگ خدا جنا اف جبو سیستمه کی مرو کار بیجه زروا دموکراسیه یعنی دموکرات بوم خوشیه گوجین کار به دنوا وی شریده و دنوا وان ایریشه گویرو باکرو شلاتی سوری جیتیده دکاره بن هلبجارتنه که وقا دموکراتیک و جن کار به دنگی خوب ده جنا براسی ام بالا خود دینه دیرو که دنیای ده وهات نهاتیه داین یعنی جنا گو درکتیه جی یعنی حتی دقادا لشکری ده قادا جواتی ده قادا اکونومی ده حتی گوجی خو گرتی بجی اما بدنگ داین ازلام هاتیه اما ایرو دوی پرگرا نتوا دموکراتیک دل باکرو جلاتی سوریه جن بدنگی جناتی هلبجارتن اف بسری خود دموکرات یعنی نشانه دموکراسیه که گله که مزنه برانبری ویناجی دماغو جن دوی راستیه دجی کاف داویجه وکه ارکا روزنامه‌وان زیده تر دبگو کارم وین راستیه جی ببینن یعنی هیله که ده جن دبو قربانی جن دبه مقدوری ویشری فقط برانبری ویناجی جن لهمبر ویشری جی برخدانی که گله که مزنده که چما د سری د کاپیتالیزم وید بجد به سری د جن هدف بگیرتن جبو گو جواته کی به دنگ بمینه جواته که د طاریه د بمینه جواته که گو آگاهی خوش راستیا تونه به د سری د چاپمنیا و جواته به دنگ دکن ام بالا خوب دینی ایریشه گوچه بو هری داویلی سر سترکتی و مدیا خبر دما گوچه بود کی جا پیواجوی د چی بو
یک دی پیواژویا گو گریلای کردستانی چالاکین هری مزن برابری داگیرکریا ترکیه کرن دی پیواژویا که کو مزگینیا گو کاربن تکنیکا داگیرکریا ترک والا در بخن گریلای یجاستاری گریلای هزی پارسنا گل همان دمیده و اردوغان در باسی عراقی ببایا جبوغو قاربن اتفاق الشر هم عراق بكشينا شر هم اتفاقي بقدر بيرا تشيب كبكشينا شر دوي بيواجوي ده إيريشي راقهانا آزاد هات كرن يعني ده شخص مديا هبر والسير كيف ده بده هارو جموان جهاتن قرتن لباكوري كردستاني أفانا بتشيفه جبرجو أو إيريشي بارتشكش إيريسري هري مزن إيرو الهمبر فكري آزاد هندري كردستاني الهمبر تكوشينا جنا او ایریشا پیوژی گریدای سرید خواستن همبر جنین روزنامه‌وان بینا بکن. لما قالك حوالی منی روزنامه‌وان به مناسبت یجوار بجیم در باسوی به دراستی ده هاتن گرتون ایرو زندان ادن. او جن چما هاتن گرتن؟ سبب گو کاربن اف شر تایبت و دایره شر تایبت گو ایرو بریوریا AKP و تایبت فاشیست اردوغان دمشه وینا روا بکن. و راستیت کردستانی ده بین و شرطن. يعني مديد چقدر جنا بون خود إرادة كآزاد وقت هالبجارتنا ده والحقيقة ده إيجو أردوغان هشت قاف باج دبافجة وأوقاس نكار بالدنگ بقرأ ونكار بب هذا كمازن كردستان ده دنگي جنابو لوما وشابمنيا آزاد فينا دبينه جنين روجنموان في راسيت بينو رادك هينن ده همان دمده رجاء تجاوز كرنا جنا كشتنا جنا بلندبونا شدة الهمبر جنا هر چقدر سیستم AKP وینا خوازره واجب ده نشاندن لی چاپمنی آزاد وینا ده شفرت که و وینا دبینه گلک حوالی ما بدو گلک بیاران کتن و او بیار جهانی را گاندن برانبری وان بیاراجی چاپمنی ده سلادار وینا قبول نکه و الهمبر وینا شرکت تایبت گلکی مزن تیکرن لوما يعني درخستنا راستية هندري كردستاني ده وقاس نهسانه يعني دبن سيستمك قركرني ده تاني قركرنا فيزيكينا قركرنا فكري هي همو رنجي قركرنا إيرود كردستاني ده بتايبت السرجنا تيجربانتن لوما مرود كار بيجي إليشي الهمبر راق عندنا آزاد دهمان ده مده إليشي الهمبر حقيقتي جو إيرو تكوشينا جنا وبريبرتيا جناغو اف تكوشين بلند به الهمبر ويناج الجور نام إليشة كمزنة ده شخص روجنموان جنده ودخوازن جواتا كرد بيدنگ بكن ده شخص جنا روجنموان ده دخوازن تكوشينا ده كردستان ده تيكرن وشيرن جرايا گشتيره جبوكو نبينن از وی بیجم گلیلا یه جاستاری برخودانه که گله که مزن الهربی پاراستان مدیایی دیگن يعني ذات متينا بويا جي كلها برخدان جوان جناره حتى قالك جن بالتناخوة بروجا الهمبر ارتشا دولة ترك البرخدان والهمبر في تكنيكا وينا رغم يقول سلاح كيماوي بهات بكار انين رغم يقول خاصن قركرنا فيزيكي دجاي كردستان ده ودنوا باجار كردستان ده بيك بينن لدما الهمبر في برخدان هات كرن وش الدنيا راحت راق هاندن هات فهم كرين كي جو أفقا داغركريا تركيا دما خوقا مزند ده نشاندان دما خب هز ده نشاندان لید انجام في برخدان دركت جو قال سنب هزه و هري بربچاب دما دركت اتفاقيات جو إيرو دولة ترك خوازه هندري هرمي ده بيك بينه لي أو اتفاقية شون سري هري داويجي وجهونجي زانن چون أردوغان يا عراقي يا هولري پر بانجام گر نبو حتى أرمانجي قد خوشي نكاري بو بيك بينه یک سبب ویناجی اینه که رولا چاپمنی آزاد ده شفره کرن و اشکر کرنا پلان داگرکری ایرود هندری کردستانی ده لو ماجی براستی وک ارکا هر روز جمعوانی کیه و همو روز جمعوانی جنجی گو کاربن هم راستی آجنا هم جی راستی داگرکری ایرود ده کردستانی ده وینا اشکره بکن وینا جرaya گشتیره راگ هینن و ایروجی براسی مروکار ویت کوشینی پر بحرمت ببینه چونکه اوجی جی تقدیریه جی که گوجن ایرو خود وی قاعده ده
ifade dikin û xwe divê qadê de xurt dikin, xwe jîr dikin, tê de vêna jî wek cebheka mezin dibînin. Eger wiha nebaya merov wiha fikire îro sîstema desthilatdar a bavek salarî Kurdistanê de ji qelema jina ditirse, ji kamerê wan ditirse, ji nivîsê wan ditirse. Eger netirsiya çima ew qas êrişî ser wan tên kirin? Çima ew qas dibin hedef? Yani yekî rojnamevan sîlah pêre nîne. Fakat silahı wî herî mezin qalema wî nayê. Silahı herî wî mezin kamera wî nayê. û gelek hevalê me jin bi fotê xwe bi nûçê goçê kirin. Rastiya zilam a tecavüzkar di Kurdistanê de deşifre kir û rûyê vê heta Tirkiyeyê de da nîşandan. Loma merov karin bêje îro qada çepemenê qada gelekî girîng e û xwedîroleke mezin e ji bo deşifrekirina vî şerê ku îro dundirê Kurdistanê de dimeşe. Tenê Kurdistana îro tevahî rojhilata navîn. Rastî eger em binerin rewşa jina wek em karin bêjin jin wek yek netewê ku îro beramberî wêna jî şerekî gelekî mezin tê meşandin. Yani beramberî jina tenê şerê netewî ku coğrafya wê erda wêna bê talan kirin îro bedena jin tê talan kirin. Yani dema ku em nûçeke dibihîzin ji Yemenê em dibêjin jineke ji ber nebûna avê nikar pêwîstiyê xwe pêk bîne di heman demê de jina li Xeza jî wisa ye. Îro em dinenin jina li Başûrê Kurdistanê jî wisa ye. Li Bakur Rojhilatê Sûrî bi vî awayî ye. Yani êrişê ku li Bakur Rojhilatê Sûrî çêbûn di serî de jin ji van êrişa zererî dibînin. Êrişî avê kirin, êrişî kehrebê kirin, êrişî malê gel kirin, êrişî jinên pêşeng kirin. Gu ev jin dixwazin îro tevahî jin dibin sîwana yek dengî de bi rengeke demokrasî karibin sîstema xwe civatî bidin ava kirin û karibin vê şoreşê bi serkeftî bi ser bixînin. Ji bo wilo jî erka rojnamevanên jin jî gu karibin şoreşa rastiyê di Kurdistanê de pêk bînin û karibin bidin nîşandan. Loma li gor nêrîna min ev êrîş wê bi ser nekevin. Wê nikaribin ragihandina azad jina rojnamevan ya ku îro di xeta gurbet eliyan de, di xeta Denizfirat de, diya heval nûjiyan de, diya heval şîlan de karibin vana bêdeng bikin. Gelek hewildan çêbûn. Li Bakur Rojhilatê Sûrî jî gelek jin bûn hedefan van êrişa jinên rojnamevan û heta roja îro jî zehmetiyê gotê kişandin. Lê bi rastî me re kar vê nabêje beramberî van zehmetiya jin teslîm nebûn berûva jî wêna jina li ber xwe da. Îro eger li Bakurê Kurdistanê bi deha jinên rojnamevan hatibin girtin ama beramberî wêna bi deha jin soza wêna dane ku karibin xetê wan bişopînin. û ew jî wek erkeke dîrokî îro dikeve ser pişta rojnamevanên jin de ku gerek divê em ragihandina azad, dengê ragihandina azad em nesekinînin. û em karibin heta dawiyê ji li hember vê da kirîkeriyê em heqîqetê ragihînin. Em bibin dengê heqîqetê bi qelema xwe dibe, bi kamera xwe dibe em karibin ji gelê xwe re welo parçek biçûçik be ji mesuliyeta xwe dîrokî ya exlaqî beramberî vê şoreşê em karibin pêk bînin. Bi taybet li hember jinên berxwedêr, li hember jinên pêşeng, li hember jinên ku îro dixwazin rastiya civateke azad û demokratîk pêk bînin. Dixwazin ji bo xebatekî ku sîstema xwe inşa bikin li ser fikrê jina azad, jina welatparêz em karin bibin dengê wan jina û em ji vêna gav paş dinavîş. Bêguman ew êrişê ku ana derhiqûqî gotên kirin wê berdewam jî bikin, jin hapê vê jî berdewam bikin. Êrişê ku li ser medya heber Sêrk TV berî wê ser Roj TV bû, li ser Me TV bû wek televîzyonên Kurdî êgo di xeta çapemenî azad dimeşin. û heta ana jî yani dewleta Belçîka got li ser daxwazê Fransa ev operasyon pêk hatiye. Operasyon nîvê şevê de pêk hat. Yani 4 saeta nehiştin xebatkarî van televîzyona derbasî cî xwe bin ama dihêla hiqûqî de tu gerekçe tinê. Ti gerekçeyê ku vê bikin yani qaşa welatê Ewropa welatên demokrasiyê ne û xwe wek dayîkê demokrasiyê dibînin di cîhanê de eger muqarena xwe bi rojhilata navîn re dikin ya welatên dire dikin. Feqet êrişa goçî bû xwe nas pêre ti destûr ya qanûneke rewa zindirî welatê de çima ev êrîş pêk hat. Berî wêna gerek tembîh bê kirin yani ji wê saziyê re bê xeberşandin feqet ji nûşkê wisa nîvê şevê ew merû karibêje ne tenê operasyona êrîş e yani êrîş e
هناكي ديفان بيفاجوه ده تخوازن شابمني آزاد بترسينن يعني جي قوات بخينن بهلن قاف باش دنا باويجن لبراسيد هوالي مي روجموان ده نوبتا سازيا خو قرتن بساعات البرسر ميمان او جي رحكه وبشرجي قال خو دي ليدركت كي بهيست بري خدا جي سازي خو چونکی گلی کرد کدبه برابل اوروپا دبل کردستان دبه خودیل دزگه خوی چاپمنی درد که چونکی دزانه او دنگی بیه گودریا چاپمنی آزاد خواست دنگی خواه بگینه جهانی و او جبو چاپمنی آزاد اگر گلک وها خودیل درد که براستی جبو مجی مورالک جبو مجی موتیفاک گلکی مزنه گوجبو تواهی حوالی روجموان دکاربن چه ایریشی گو چه بند کاربن همبر بسکنن یعنی ایرو اگر روزنامه‌وان جبو آزادی جنان یا جبو آزادی گلی خو نخبته او شخو نابه روزنامه‌وان او شخو ند خطا آزادی دی اگر ایرو افراسی برواجی تن نشاندان اگر بن خدمتا تیرکرنا ذهنیتا زلام پرسته به او قط نکار ما فی جنا بی پرستن لو ما وک ارکیمی جی گو بیواجو ورده جی و چقاس ایریش دجوار جی ببن برقه ببن ایریش جیک ناوندی پکتی جز سبب ذهنیت قرقر یازلامه گو ایرو دولت ترک دریا اکپ مهپیره دخوازن وانا پیک بینن گه ایریشی سوریت کن گه ایریشی عراقیت کن و بوی اوای دخوازن وا ایریشی اب تایبت لسر تفگره آزادیه و لسر چاپمنی آزاد بمشینن لو ما خبری خسن کرنا جناجی گلکی گرینگه گوجین کاربن دوی فرقی دبن به چقیسی آستی ایریشا بلنده جبو کو ام کاربن لهمبر وان ایریشا بیتر ام قلم خو خورد بکن ام نویسی خو خورد بکن و ام کاربن جوان ایریشا رجی کیم بجی ام کاربن برسوک گله کمازن جبو ام کاربن وان ایریشا سرجنا و سرگلی کرد بسکنیه